Najuspješnija žena 21. vijeka iz oblasti medija i intelektualnog trendsetera ide u ruke Mileve Pavlović. Evo, kakvi su utisci i koliko je zapravo u oblasti kojom se bavite temeljno godinama i konkretno u svojoj karijeri, kolika je čast stajati večeras tu gdje ste? Neobična mi je čast da večeras budem deo ove svečanosti, a posebno da budem laureat. Iz jednog veoma jakog razloga. Smatram da intelekt, obrazovanje, kultura i predstavljanje javnosti je jedna velika obaveza, čast, zadovoljstvo i jako mi je važno da se to prepozna, da se to poštuje i da to ima svoju težinu kao što večeras dobijamo time što dobijamo nagradu. Jeste, evo vi ste trendsetter kad je u pitanju taj negdje intelektualni dio i zapravo ste dobro rekli, to zaista jeste velika odgovornost, ali velika rijetkost. To je zapravo negdje i neki vaš životni moto, ali poruka i ženama, ali i muškarcima koji žele da se nađu na mjestu ili dobiju onaj prefiks najuspješniji. Teško je biti trendsetter u bilo čemu, a naročito u sferi intelekta. Nekako smo navikli da se trudimo da budemo lepo obučeni, da dobro izgledamo, da dobro jedemo, da se zdravo hranimo, da vodimo zdrav život, ali ono što je najvažnije, čini mi se, to je da ovaj život ne protraćimo samo u stvarima koje su u domenu estetike, nego je potrebno i da se bavimo intelektom. Te mi je ova nagrada posebno draga jer naznačuje i označava ono što je meni najznačajnije, a to je moje obrazovanje. Jeste, evo zaista vi ste jedan divan primjer i divnu poruku ste dali večeras i ovom nagradom i svojim prisustvom. Želimo vam mnogo sreće i da i dalje budete jedan trendsetter kad je u pitanju intelekt. Ja ću se truditi da rečima skrenem pažnju na sebe, a pritom ću se možda malo i lepo obući i lepo izgledati, nije na odmet i ume da pomogne. Hvala vam, najljepše, uživala sam. Hvala vama, sve najbolje. Također.